Itap vote ni mentag MP election ni the money walai bet. Hai wa hakalan ngajala rezeki bagi carang wa kentai kamjuk kita men. Da cim mentagi wa pen MK me hok yong ki ujet ki kertong wa yo bengki. Hadin wakut report tap vote worok ki wa krek ke sorkar lembaga senat election dia bon kam ki wa pen lang tiar wa ulai se yung krek kam disi hayam siang juai wa wa rezeki wa ini kam neman i wa cimpor. Hajo ipor hawa pen lang tiar ki wa krek election dia usuki ya kawi keman bai ko tip kam kong ba BM ko man la kam first polling officer hapan liar B da chim ko yo soro wo bang ko ye tha wa krek wa chonggon ne woro chisingi han lam to ikam ram yong ka hawa iklam ka da ong wa ini to ikam ram yong woro hi ki pe ba wo bang ko ye tha war pen MK ki